Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Tungin dem yamani ya ka Sacrament duan tin kular kanyam barim la urlong haniam Kristan. Kilong ki kentin jengki pat Blei ke Jylla Niam Bah Shillong men hakash potrik kilayat ben mani ya ukris haga Eucharist bakut ya ka jengayat procession. Ya ketika procession Eucharist la pelong dakshnat niam yang mani ba la imkra kamaria kanong yarap ki Kristan. Archbishop Victor Lingdo ulong ulam kmat banra ya ke Sacrament Eucharist bakun ya ke bala penket ke kali ba pendriam itnat bhabar ai jingker khu ya ki pat Blei ki bayat Blei to wer kashnong lat umkha shadhan kiti yoring hap pinbiang hakal beri ha ke jingyat procession da ki pose ki jingtam jingrai jingduai bala ruai da ki pat Blei da ki kenhun jat benriu halaki jat kitien ki basa Shillong Archdiocese Kakinhun Rai Serenity kalapin ya ki jingrai ya ki Sacrament Eucharist ya ka baladon lang ki kinhun band batem ki bakentop ya ka Cathedral Band Don Bosco Band bar ka Savio Junior Reid Maulai ki kena riamli bara sentiu ban ber halentiya ke Sacrament Eucharist Archbishop Victor Lingdo haba ai jingkran ki pad Blei upen kan mau kan ni kesnem arajar apsau kadi kesnem Jubilee ya ka Centenary hispa snem missionary barat ba kadikasi jantia so Blei vendrame bar ke jindap khandai bo snem jo ke jingkantang yo Bishop Stephen Fernando Hamadan Calgary Shuaban pinkot ya ke procession Eucharist Archbishop Victor Lingdo la ai ke jingkerhu ya ki pad Blei da ke Sacrament bakut ke Unified yang ICIC sini berway dapat tentang Bishop Eki dalam Archbishop Ferdinand Peria hanya kan berihi kendai persnem maksua. Isudul bok dengan persnem kadaptik kendai persnem.
Ikerbat ikut bishop side diocese ini berkubai. Bad negara Islam dapat produksi spasnem jauh pada veteran ni balong missionary berkerau jauh kali kasih dari tiada ni. Ayu Blei yang tahu missionary berkerau dua dari side agama ICC ini. Usnam cipili arajar pesan kabalan Katolik salsa karena ke Usnam cipili arajar pesan. Answer pri pagba ya Usnam cipili hak Jylla Niam Bah Shillong hak Paris horo jalan Jylla Niam Bah Shillong ar pendai terek benai banwan nopra arajar pesan. Mana di Paris, kau mulai di Paris, menteri yang kecil ukur. Bagi kecinti kepada company yang seperti berbalap di Paris Press, bagi sosial media. Maka kia maunya Usnam dalam berkerebut ho, jingaiei dan kecil kermen, kepala yang tersiap yang dibantu cekermen lalu. Don't lose hope, all of us must have hope. Nama kata jingaiei perkara kecil kermen, bapu air ini kecil banyak bersnap, ya kecil kermen. Mentaka siru la prima Usnam jaga sakamen jang kecil terjesap. Ringkat bagian Usnam jibili perkara ho ni perilu Usnam jang kecil terjesap. Baru Islam para lagi baru naik cipla penyesuk ia dapat Blei hot kindo penyesuk ia dapat Blei. Throughout the year 2025, year of reconciliation, go for confession, reconcile yourself with God. Baru Islam ni tersitam kungkabalan bantusinor ibu-ibu part Katolik ini banyak sekarang jaga cinta nyesok cinta. Kedaiman ciri jadi kalau araja pendai. Maka centenary jaga diocese kalau araja lain besar. Jylla Niam Bah Shillong kayo ay Jylla Niam Hausnem katulay spalay besar. Ni sorake ya cinta cispasnem jaga Jylla Niam Bah Hausnem araja lain besar. Lakin tiyo kerdan sebagai sesosnem kendai spal berkendai. Bagi sarake kedai mencuri, kau ICC Hausnem araja atau kendai. Kendai Islam jaga cipta kre bagian jamu sin, nak bentak keserta dari jongi kalau kum niharum. Araja ratusan kesakamen jaga cipta nyesuk, sakamen of reconciliation. Araja pembiu kesakamen jaga cipta cipurem. Bakayi Islam, marriage and family apostolic. Araja dunia Islam jaga perawanya, year laiki. Araja Islam jaga sana, year of the youth. Islam araja tundai, Islam jaga sakamen, baptisma bakajiala, baptism and evangelization. Hasna maraja laipal, Usnam jaga ciri persendai kapan, baka ciri kot, ciri kiatrat, anointing of the sick and good health. Hasna maraja laipal, Usnam jaga sakamen jaga ciri perskan, baka ciri kanyam, confirmation and re-evangelization. Hasna maraja laipal, Usnam jaga ciri long lindo, baka ciri long reunion. Priesthood and religious life. Hausnam araja lakulan, Usnam jaga kecil Blei, year of the Word of God. Centenary year, la araja lakusau jaga Jylla Niam Bah Shillong. Araja lakusau Usnam jaga encourage bat kabalan, the Eucharist and the Church. Kepastian strategic planning, Jylla Niam Bah Shillong, kesepelai pegba yang kepastian strategic planning, hak lain kerik,
disembah ajak aku sal ibaban tersenori para keperangnya kumne harun kejinikai niam ketika ses idan kambar terkeranya kejinikai niam haki kesan habaro kisko katole maka jinikai niam si utrai kejinikai niam kena samla makilot pa wakili Bapak Kenhun malang balik ni personal ni kuat ba mana ki paris south ladi ki paris kishikia magrun ha ka KPB hasor mana ki SMC blok kishikia ye ka jikai KPB manang kumpul ye kenhun KPB ha ka Jylla Niam Bah Shillong barak ubai mesti family apostolic ka jimpen klan ba ka jingai ye selok hadi kesan Ikuatan terkemai yang kisam cengi, kisam kebaguan, kisam berat berkecil kendi berkecil. Kebagi youth apostolik, kisam lagi kita lawai berkah lawai terkabalan, kisam lagi kita kampnya kecil sindran, kecil kai, kecil selok, habaro kita dan berbeda. Kebagi education. Kejinan di start long berbentuk bendera ya baru kena kedai banyak ya kejinan di start hamta mikadan di bawah naga young lomsam di baduna bayar betul ya kini program di bawah company-nya hakabe senam jadi araja akusan also na architect di bawah di Paris Press bak social media Si try bersawan kesadaran Brigadier Bishop Ligong Balok Kepala di Parlimen Parlimen Mani yang Balok Balok Jajar dan Terima berkenan Yesus dia merencoki.
Doya ini bergurau dengan berkesenam jauhi. Tenang banyo berdoa iso seperti silpa. Mewah bersenjat dalam lajuno. Why does